Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza kuri iyi mbonesha kure. Turi kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Mu burasirazuba bwa Kongo imirwano irimo guca ibintu. Mu mujyi wa Goma amasasu menshi cyane yaraye yumvikana. Amasasu yaraye arimo guca ibintu muri uyu mujyi wa Goma ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abaturage baraye bafite ubwoba bwinshi. Amasasu yaraye yumvikana rwagati muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye ku ruhande rwa M23 aravuga yuko interahamwe za FDLR arizo zagabye ibitero muri uyu mujyi wa Goma. Imirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Nyiragongo aho FDLR ndetse n'abazarendo bagabye ibitero bikomeye cyane kuri pozisiyo za M23. Hari inyeshyamba nyinshi cyane za FDLR zahungiye mu mashyamba ya parike ya Virunga muri teritwari ya Nyiragongo. Umwaka wose urashize zino FDLR ziri mu mashyamba ya parike ya Virunga. Nyuma y'aho mu mwaka ushize mu kwezi kwa mbere M23 yafashe umujyi wa Goma, hari abazarendo ndetse na FDLR bahungiye muri parike ya Virunga muri teritwari ya Nyiragongo. Barisuganyije rero nibo barimo kongera kugaba ibitero mu micungararo y'umujyi wa Goma. Ibi bitero by'inyeshyamba za FDLR bimaze iminsi igera kuri 2 birimo kwibasira umujyi wa Goma. Amasasu menshi cyane ndetse n'ibibombe biremereye byarumvikanye mu micungararo y'umujyi wa Goma, cyane cyane muri teritwari ya Nyiragongo. Mu gace ka Kanyamahoro ibibombe byarahasekuye. Amakuru kandi akemeza ko muri za karitsiye za Kibumba naho humvikanye urwamo rw'amabombe ku mugoroba w'igenekerezo rya 9 uku kwezi kwa gatatu. Ni ibintu byateye ubwoba abaturage bo mu mujyi wa Goma. Umwaka warushize ndetse n'amezi agera kuri 2 nta mirwano ibera mu micungararo y'umujyi wa Goma. Uyu mujyi wa Goma wafatwaga nk'umujyi utekanye urimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ariko kuri iyi nshuro FDLR n'abazarendo bongeye kukameza, bongeye kubura ibitero bikomeye cyane mu micungararo y'uyu mujyi. Hari ubwoba ko intambara ikomeye cyane yabigiye kwibasira uyu mujyi wa Goma, ndetse hari ubwoba ko FARDC nayo yatangiza ibindi bitero bigamije kwisubiza uyu mujyi wa Goma. Muri aya makuru yacu rero tugiye kurabira hamwe iby'ibi bitero bikomeye cyane birimo kwibasira umujyi wa Goma. Byateguwe gute? Byateguwe nande? Ese bigiye kugira izihe ngaruka? Ese ubutegetsi bwa Kongo bwo buratangaza iki kuri bino bitero? Ese hagiye gukurikiraho iki? Ese ibimenyesha amakuru byo muri Kongo byo biratangaza iki? Dore nk'ubu ngubu Daniel Micombero wewe aravuga yuko M23 ngo yamaze gucikamo kabiri. Hari amakuru avuga yuko M23 yamaze gucikamo ibice 2 ndetse ngo bino bice 2 nibyo byaraye birasanira muri uyu mujyi wa Goma. Ese koko nibyo? Ese General Makenga yaba yamaze gucikamo ibice hakaba hari undi mu generali bagiye guhangana? Ibingibi byose rero nibyo tugiye kugaruka ko tukarabira hamwe ukuri kwabyo muri aya makuru. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Nyamuneka rwose ntugende udakanze kuri like. Wowe urimo kumva iyi nkuru rwose kanda kuri like
kanda no kukazogera kari kuri subscribe kugira ngo uzajye uronka notification uko amakuru yacu azajya asohoka. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, iminsi 2 irashize imirwano ikomeye irimo kubera mu micungararo y'umujyi wa Goma. Amasasu menshi ndetse na za bombe nyinshi cyane byarumvikanye muri teritwari ya Nyiragongo. Ku ikubitiro umuvugizi wungirije wa M23 mu bya politike Bwana Oscar Barinda yavuze ko ari inyeshyamba za FDLR zari zazanye agasomborotso maze intare za Sarambwe zikabaha isomo rikomeye ry'imirwanire. Gusa ku munsi w'ejo imirwano yarakomeje, za bombe nyinshi cyane zumvikanye muri Nyiragongo. Ibintu byarushijeho gukomera ku mugoroba w'igenekerezo rya 9 ndetse no mu ijoro ryo kuri igenekerezo rya 9 rishyira igenekerezo rya 10. Muri iri joro ryakeye za bombe nyinshi cyane zumvikanye muri Nyiragongo. Ayandi masasu menshi cyane nayo yumvikanye rwagati muri uyu mujyi wa Goma. Abaturage bo mu mujyi wa Goma baravuga yuko baraye ntibuca. Amasasu yaraye arimo kuvuza ubuhuha muri uyu mujyi, ndetse ni nako amabombe aremereye cyane yanyuzagamo akumvikana mu micungararo y'uyu mujyi wa Goma, ni muri teritwari ya Nyiragongo. Dore rero amakuru twamaze kumenya. Ibitero bikomeye cyane birimo kubera muri Nyiragongo, birimo kugabwa n'inyeshyamba za FDLR. FDLR imaze iminsi cyane yinyegeje mu ishyamba rya Nyiragongo, ni muri parike ya Virunga. Inyeshyamba za FDLR zifashwa n'ubutegetsi bwa Kongo nizo zatangije ibitero bikomeye cyane muri Nyiragongo, ndetse ngo zirashaka kwisubiza umujyi wa Goma. Amakuru dufite nuko FDLR irimo gufashwa na FARDC mu buryo bukomeye, kandi ngo imigambi yabo nugucakira umujyi wa Goma byanga bikunda. Izi nyeshyamba za FDLR zimaze umwaka wose zirimo kwitegura intambara aho ziri mu ishyamba rya parike ya Virunga. Amakuru dufite nuko zagiye zironka ubufasha bw'igihugu cya Kongo. Amakuru kandi akagaragaza yuko hari indege z'intambara zagiye zigera muri biriya bice. Hari n'abandi baturage bakorana na zino nyeshyamba mu kubaha ibifungurwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze muri ariya mashyamba ya Nyiragongo. Ubungubu rero ibintu byahinduye isura. FDLR ifite isezerano ry'igihugu cya Kongo ngo nibamara kwisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, igihugu cya Kongo nacyo kizafasha FDLR maze ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. FDLR, ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi ngo bazayifasha gutera u Rwanda maze bavaneho ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Iri ni isezerano Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye basezeranije zino nyeshyamba za FDLR. FDLR nifasha Kongo bagatsinda intambara. FDLR nayo ngo bazayifasha gutera u Rwanda, ndetse ngo Kongo n'u Burundi bazafasha FDLR kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda maze FDLR ishyireho ubuyobozi bwayo mu gihugu cy'u Rwanda. Nibyo bahora barota, nizo nzozi zabo, ndetse Tshisekedi yiyemeje kubafasha kugera kuri izi nzozi zabo. Gusa bigaragara nk'aho ari ibitekerezo by'ubwiyahuzi, ni ukwiyahura rwose. Igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda batangaje kenshi ko umuntu wese uzagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda azaba yiyahuye. FDLR nayo irashaka kwiyahura. Muri iri joro ryakeye rero FDLR yagabye ibitero bikomeye cyane mu mujyi wa Goma. Hari amasasu menshi cyane yaraye yumvikana, ndetse amakuru dufite nuko zimwe mu nyeshyamba za FDLR zaguye muri bino bitero byabereye mu mujyi wa Goma. Amasasu yari menshi cyane.
Gusa ku ruhande rw'ibimenyeshamakuru byo muri Kongo byatangaje ko abasirikare b'u Rwanda ngo binjiye muri Kongo gufasha M23. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 9, ibimenyeshamakuru byo muri Kongo ndetse n'abanyapolitike bo muri Kongo bavuze yuko abasirikare b'u Rwanda ndetse n'imodoka nyinshi cyane za gisirikare bavuye mu mujyi wa Gisenyi maze ngo bakinjira mu mujyi wa Goma, ndetse ngo babanje kuvanaho amashanyarazi mu mujyi wa Goma, maze imodoka zuzuye abasirikare b'u Rwanda zinjira mu mujyi wa Goma zigiye gutanga ramforu kuri M23 ngo yari igeramiwe n'inyeshyamba za FDLR. Igihugu cya Kongo ndetse n'ibimenyeshamakuru byo muri Kongo baravuga yuko abasirikare b'u Rwanda aribo barimo gufasha M23 mu mujyi wa Goma, ndetse ko ngo ibintu bikomeye cyane muri uriya mujyi. Ikigaragara nuko muri iyi minsi muri teritwari ya Nyiragongo ibintu bikomeye, harimo inyeshyamba nyinshi cyane za FDLR ndetse harimo n'abazarendo benshi. Abangaba rero barimo gutangiza ibitero byo gusabota umujyi wa Goma. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abamenyeshamakuru begamiye ku butegetsi bwa Kinshasa bo rwose bakomeje gutangaza amakuru y'ibinyoma bavuga yuko ngo abasirikare b'u Rwanda barimo kwinjira muri Kongo. Ni amakuru y'ibinyoma ndetse adafitiwe ibimenyetso. Nta kimenyetso na kimwe barimo kwerekana, nta video n'imwe ndetse nta n'ifoto n'imwe barimo kwerekana byibuze ngo bavuge ngo dore ingabo z'u Rwanda zinjiye muri Kongo. Ibyo barimo gutangaza byose ni ibinyoma byambaye ubusa. Abamenyeshamakuru bo muri Kongo baravuga yuko imisozi miremire ya Goma ndetse no mu micungararo ya Goma ngo intwaro ziremereye z'igisirikare cy'u Rwanda arizo zirimo guhangana na FDLR n'abazarendo. Amakuru akavuga yuko FDLR ndetse n'abazarendo ngo niba rwose igisirikare cy'u Rwanda kitabirukanye ngo bari biteguye kwigarurira uyu mujyi wa Goma mu minsi 3 gusa, ariko ngo baguye n'imbaraga zikomeye z'igisirikare cy'u Rwanda. Abamenyeshamakuru bo muri Kongo bo baravuga yuko u Rwanda ari rwo rwahagaritse bino bitero byari bigiye kwibasira umujyi wa Goma neza neza. Amasoko yanjye mu gisirikare cya Kongo aravuga yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo kwitegura intambara ikomeye, ndetse muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burakubita agatoki ku kandi bukavuga yuko bugomba kwisubiza umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Tshisekedi amaze iminsi avuga yuko agomba kwisubiza umujyi wa Goma na Bukavu. Amakuru akavuga yuko muri uyu mujyi wa Goma inyeshyamba za FDLR ziri muri Nyiragongo zizakoreshwa mu kugaba ibitero. Ni nabyo byari byatangiye ku munsi w'ejo. Ayandi makuru akagaragaza yuko mu mujyi wa Bukavu nago abazarendo benshi cyane ndetse na FARDC ngo bagiye gutangiza ibitero bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. Biragaragara rero ko muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano irimo gukomera, kandi imirwano ikomeye cyane irimo gusatira neza neza umujyi wa Goma. Nyuma y'igihe kirekire nta mirwano ibera muri uyu mujyi, uyu mujyi wongeye kumvikanamo amasasu menshi cyane, ndetse ubwoba ni bwose ku batuye muri uyu mujyi wa Goma. Mu gihe rero FDLR ariyo yagabye ibitero mu mujyi wa Goma, ibimenyeshamakuru byo muri Kongo byo byatangiye kuvuga ko M23 yaba yamaze gucikamo kabiri. Ndasubiramwo, ibimenyeshamakuru byo muri Kongo biravuga yuko M23 yaba yamaze gucikamo kabiri. Dore nk'ubu ngubu Daniel Micombero yamaze kuvuga yuko M23 ngo ifite ibibazo bikomeye indani muri yo, ngo hari ibibazo by'amacakubiri muri M23. Abasirikare ngo bamaze kugumuka, ndetse ngo hari abasirikare bayoboka umwe mu bajenerali utari Generali Sultani Makenga. Abasirikare ngo bamaze igihe kirekire cyane badahembwa,
ndetse ngo amasasu yaraye yumvikanye mu mujyi wa Goma n'abasirikare ba M23 bari barimo gusubiranamo. Daniel Micombero aravuga yuko abarwanyi ba M23 bamaze kurakara ndetse ko hari ukutumvikana gukomeye muri zino nyeshyamba. Daniel Micombero aravuga yuko abasirikare ba M23 baraye barasanye hagati yabo mu mujyi wa Goma. Bamwe ngo bari bagiye gusahura za butike ndetse no kumena za magaze, nyuma yaho bamaze igihe kirekire badahembwa. Abandi ngo bababujije maze kurasana gutangira ubwo. Muri aya makuru ya Daniel Micombero aravuga yuko umusirikare wa M23 witwa Tumusifu Maniraguha yaba yaguye muri iyi mirwano ndetse no kurasana byabereye mu micungararo y'umujyi wa Goma muri Nyiragongo. Uyu musirikare witwa Tumusifu Maniraguha ngo yaba yarashwe na bagenzi be bo muri M23 nk'uko bitangazwa na Daniel Micombero. Daniel Micombero rero akavuga yuko abarwanyi ba M23 batarimo guhembwa ndetse ngo barimo kugerageza kwideburiya, barimo gusahura za butike na za magaze, ibintu ngo byerekana ko M23 nayo ngo imerewe nabi cyane muri iyi minsi. Mu kugerageza gukurikirana aya makuru nabajije amasoko yanjye muri M23. Ibi ni ibintu bamaganiye kure. Amasoko yanjye muri M23 aravuga yuko ibingibi ari ibinyoma bya Kinshasa ndetse ngo nta nubwo bishoboka rwose. Ibirimo gutangazwa n'umumenyeshamakuru Daniel Micombero yuko M23 ngo yaba yasubiranyemo ndetse ko ngo M23 yaba yamaze gucikamo kabiri, ngo ni ibinyoma byambaye ubusa, ngo ni za propaganda zirimo guhimbwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Naho ubundi ngo M23 n'abasirikare bahagaze bwuma kandi biteguye gutanga isomo ry'imirwanire kuri FARDC na FDLR. Ibirimo gutangazwa ko amacakubiri yatangiye kwimonogoza muri bano barwanyi ngo ni ibinyoma byambaye ubusa rwose. Niko amasoko yanjye muri M23 arimo kubyemeza. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo, ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi ndetse na Walikale. Muri kano gatondo k'igenekerezo rya 10, imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri za lokalite nyinshi cyane zo muri Masisi. Abazarendo ndetse n'igisirikare cya Kongo bakamejeje, baravuga ko byanga bikunda bagomba kwerekeza mu bice bya Rubaya. Ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya bikomeje kuvugisha amangambure igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwararahiye buratsemba buvuga yuko bagomba kwisubiza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya. Bino birombe birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Mu micungararo ya Rubaya imirwano irimo kubica bigacika, za bombe zirimo kumvikana, ibitero by'indege zitagira abapilote za FARDC nabyo birimo kwibasira ibice bya teritwari ya Masisi. Imirwano rero iracyakomeye cyane muri kiriya cyerekezo. Muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe naho imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika. Kuva mu gatondo k'igenekerezo rya 10, ibitero bikomeye cyane bya FARDC ndetse n'abarundi birimo kwibasira imihana y'Abanyamurenge. Indege z'intambara za Kongo zirimo kurikoroza mu Minembwe. Imirwano irakomeye cyane muri kiriya gice. Abarwanyi batwirwaneho ndetse na M23 baravuga yuko ibitero bikomeye cyane bya Kongo birimo kwibasira abasivile mu Minembwe. Bakavuga yuko ibirimo kubera mu Minembwe ari ibyaha by'intambara birimo gukorwa na FARDC ndetse n'abarundi. Imirwano irimo kubica bigacika muri kiriya cyerekezo.
Biribonekeza rero ko intambara ikomeye cyane muri Kongo, ndetse ibyo guhagarika imirwano rwose byo byabaye umugani. Ibyo guhagarika intambara byarananiranye, imirwano irimo kubica bigacika, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwamaze guhitamo inzira y'intambara. Inzira y'ibiganiro yarananiranye, ubu ngubu intambara ya nyayo niyo igomba gukemura ibibazo bya Kongo.